Ndabaramukije mwese abakunzi b'Urukundo gatatu TV. Ndabakunda. Muraho murakomeye. Nanjye ndashima Uwiteka ko yongeye kandi kumpa umwanya wo gukora umurimo wayo. Bene data, hari ibintu ushaka kubereka uyu munsi. Nje kubereka igikombe. Haleluya. Nje kubereka kino gikombe. Gusa ndafite ibibazo nshaka kubabaza kubijanye n'iki gikombe. Iyi ni sorori, ariko ino sorori irimo amazi. Ino sorori. Aha ngiye kwigisha. Ndagerageza uburyo bwe bwose uko umwuka wera azaba andongoye, anyoboye kwigisha, niko nzaza nigisha. Yesu ashimwe cyane. Murareba kino gikombe ukuntu cyanduye. Kino gikombe kiranduye. Ndibaza neza ko uwo guheramwe amazi kimeze uko ntacyo wanyweramwo, uba wishakira igikombe kimeze neza. Rwose nanjye nuwambwira ngo nyweremwo n'ikintu atari n'amazi, ntabwo nakinyweramwo, kiranduye. Ariko turiko turabireba, dufashe kino gikombe iki ngiki tukacyoza, turiza neza ko cyaba neza, ko cyacya kandi cyasa neza. Urabyizera, nanjye ndabyizera uko nguko. Yesu ashimwe cyane. Tugire dute rero? Ntubona ko gisa nabi? Urabona ukuntu gisa? Reka dushire mu mazi turebe uko kimera tumaze kugisha mu mazi. Hanyuma inyigisho yanjye igeranwa n'iki gikombe cyangwa se kino kirahuri. Reka ndacyoze hanyuma turebe biramera gute tucyogeje. Turebe tucyogeje biramera gute. Ndashobora kuba ntocyoza neza, ariko ndagerageza ndacyoze neza. Hanyuma tubandanye. Yesu ashimwe cyane. Hano harimo amazi. Niko mareba ukundi kundacyoza. Ndi bugerageze. Muriko murareba. Ndagerageza kucyoza bene data. Yego. Kubera ko atayandi mazi meza nshizemwo, ariko ntacyo. Nakarorero ndiko ndatanga. Yesu ashimwe cyane. Ndabakunda, ndiko ndagerageza uko umwuka ashoboje kugira ngo nigishe ubwami bw'Imana bwaguke. Haleluya. Ndiza neza ko nagerageje kucyoza, kandi namwe murareba ko nagerageje kucyoza. Nagerageje kucyoza, murabibona, murabireba. Ubu ngubu rwose nubwo ntaracyunyuguza ngo shemwe ayandi mazi nunyuguze, ngo nunyuguze neza, ariko ndabona ko kimeze neza, ntago kimeze nka kwa kundi. Rero kino gikombe kigeranwa n'umutima w'umuntu. Haleluya. Kino gikombe ndakigeranya n'umutima w'umuntu. Biriya bintu byari birimo by'imyanda myinshi, niki ni ibyaha by'umuntu. Ndabifate ko ari ibyaha by'umuntu byabiri mu mutima wiwe.
rero abantu benshi baravuga bati mbese mfite ibyaha bindengeye, ko nasambanye, ko nishe, ko ndi umujura, ko ndakora ibyaha bitandukanye, mbese ku mutima wanjye ari umukara cyangwa se ko wanduye cyane kuko harimo imyanda itandukanye, ese nababarirwa? Ibyo ngibyo benshi barakunda kubyumvira, ariko nkaba nshatse kubwira mwene data, kino gikombe wakibonye ukuntu cyasa, kandi nta n'umuntu n'umwe yari kwipfuza kukinyweramo ikintu na kimwe kiretse cyogejwe. Urabona ukuntu cyabaye, wibutse uko cyari kimeze ubwa mbere, n'ubu urumva n'imitende. Ariko maze kucyoza wabonye ukuntu cyabaye. Nkaba nshatse kubwira umuntu ari we wese, kino gikombe ukuntu bukimeze kijyanwa n'umutima w'umuntu umaze kubabarirwa. Iyo umutima w'umuntu umaze kubabarirwa, ibyaha byiwe byose byari bitumye umutima wiwe uba umukara, uragira iki? Mbese uca ukirinwa, nta byaha bisubira kuguma mu mutima. Rero aha ngaha urabona kino gikombe cyogejwe gisa neza. Haleluya. Rero nkabashatse kubwira mwene data uri kuriyumvira ko udashobora kubabarirwa, nukuri uwo babarirwa ugiye gusaba imbabazi ugashaka Yesu. Abarushi n'abaremerewe, imizigo yabo, imitwaro yabo bayijana kuri Yesu, kuko nta muntu n'umwe afite uburenganzira bwo kugutura uwo mutwaro wikoreye w'ibyaha atari Kristo. Rero ntiwiyumvire ko ugeze kuri Kristo Yesu ko utababarirwa, n'ukuri urababarirwa. Nk'igikombe cyogejwe kiracya, niko nawe umutima wawe wacya. Rero bene data, ndabakunda, uko umwuka anshoboje kubigisha nzaza nigisha, uko nzaba nyobowe n'umwuka. Rero mwene data, nimba ufite umutima wanduye nk'igikombe kitarozwa, nukuri nakubwira ko Uwiteka Kristo Yesu aroza imitima y'abantu ikera derere. Nubwo umutima wawe waba utukura tukutuku, umutima Yesu Kristo, ariya maraso ya Yesu Kristo aroza umutima, maze umutima ugaca usigara ari umweru. Haleluya. Nawe urareba kino gikombe kijyanwa n'umutima w'umuntu. Rero mwene data, nukuri ntiwiyumvire ngo ntago wababarirwa. Wobabarirwa, amaraso ya Yesu Kristo yakoza neza. Ngiye nkoresheje amazi koza kino gikombe, ariko wewe umutima wawe wokozwa n'amaraso ya Kristo. Niyo amaraso ya Kristo niyo yoza ibyaha by'umuntu. Haleluya. Rero bene data, ndabakunda. Imana niyampa ikindi cyigisho nza posting indi video, mukore subscribe kuyo channel. Ndabakunda n'ukuri. Ngiye ndifuza ko twokwigishanya, mbese ntazagira umuntu azarimbuka. Ndagerageza uko umwuka andongoye, kandi ndabakunda. Yesu Kristo nabaho umugisha kandi abarinde.